bago ta mga on, manghugas ata. Welcome to Cayo Cebu, and we are here to taste the most innovative and the most amazing smoky salad. Let's go! Not only Cayo Cebu offer those smoky salads, but they also offer variety of foods. If I say variety of foods, then I mean this kind of variety of foods. Dili lang kay mga foods ang gi-offer sa Cayo restaurant, no? But they also offer a variety of drinks. Dapat ko sa gawas karon sa Cayo Cebu kay wa pa na ready lang makaon. So, dili lang kay makaon yung makuha sa Cayo Cebu, no? Makakuha po kag mga fresh air tungod ani mga green vegetables. Ang nakanindot ni Reno kung maadto ka sa Cayo restaurant. Dili lang kay restaurant imo makita. Nasad kay makita nga swimming pool. Dapat kay makita nga mga pastry shop. So naami karon sa one of the most amazing tables here in Cayo Cebu. So as you can see, guys, nasa lang organic vegetables naka-ready daan. Nasa lang yung mga baso, nasa lang yung mga plato, nasa low. What kind of spoon is this, my friend? Oh my God! Diri sa Cayo restaurant, no? Expected yun nga, lami kayo. Oh! So karon na ako sa CR sa Cayo PH Cebu. Dili lang kay nindot nga restaurant lang mahatag, no? Nindot sad kayo nga CR. But before the mangaon, ipakita sa nako ang before and after. Mo ni before. Lantaon na to niya unsay after. Dili lang kay happy mo makuha din sa Cayo PH, no? Pwede sad ka magmaoy, so magmaoy ka. Kuya, one drink. Dili sa Cayo PH, no? Maka-offer ko sila liquor and wine. Sa mga nagmaoy diya, pwede mo muanhi. Thank you, kuya. Dili sa Cayo restaurant, no? Kung magmaoy ka, na ay sweet martini. May pala siya tamis. Ako ex-wali. So mangutan na tayo mga stranger din ako. Excited ba sa Cayo restaurant PH? Excuse me, miss. Excited na ka, miss? Yes, I'm excited for the Cayo restaurant. Yeah! I think ready na mga comrades, no? Ready na ganun yung mga unaning Cayo restaurant Cebu. So nandito mga comrades na ako. Na-ignore ko na, mag-ex na ako, so nag-ignore po ko. So hahanapin natin kung ano ang bagay na bagay sa water. So na natin yung mga makaon, ready na ganun yung mga unan eh. Cayo restaurant, Cayo foods, daily life vloggers. Hey. Good news, guys, mga una daw eh. Sugdan na daw yung air nato sa restaurant. First food na itong sawayan. Kaya ni crispy bacon. Dalagat. Dalagat indeed. Chef, next course please. Ay, nanaday. Feed me, Manoy. Bueno, bueno. Dessert na.
So moto guys no, manamig kaon sa Kayo Restaurant Cebu. So ang ilang mga dish, magsugod ta sa appetizer guys no. Ilang appetizer kay lit kayo. Unsay mong favorite nga appetizer no? Itong bacon. Bacon. I like that bacon too. What is your favorite part? I like that too. So ang Kayo PH no, affordable yo kayo mga kaibigan no. Mo-offer sila 4-course meal for only 450 guys. Imagine 450 nya 4-course meal na. Ma-amaze gud mo kung unsay lang ma-serve no. I-surprise gud mo. Taga-adlaw marag maglahi-lahi matingali lang ma-serve. Magdepende gud sa adlaw kung unsay lang i-serve. So kung lunch mo adto manhi dire sa Kayo Restaurant PH, okay ra nga wala reservation no. Pero gana mag-dinner mo dire, make sure to have a reservation guys no. Also, this video is brought to you by Kalami Cebu. Also, Kayo Restaurant. Thank you for watching. Like and subscribe if you like this video. And peace. How can I get your love?